ناکۆکی اندناف بین واشنگتن و ئەنقەرەی دا لحرێما ڕۆژهەڵاتە ناوین تایبەتی گریدایی باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریەی گرانتر دەبن ئالی هەبوود و تۆمەتبار دکن کو هەلوەستە ئالیان تەفگەرە ئالیان لەسەر عەردەی دەبێ گەف لەسەر ئەو لە هیاوە ئەv ڕەوشە گوت ناوبەینە ئەنقەرە و واشنگتنی دا تێژیان دەن و ڕەوشە ڕۆژهەڵاتی ڕۆژهەبایی کوردستانێژی دکتۆر فەرید سعدون شرۆڤەکاری سیاسیش قامشلۆ مەیوانی منە سلااف بۆتە دکتۆر فەرید دکتۆر فەرید ئاستا ئالۆزیاد ناوبەینە واشنگتن حتا بروکسەلێژی لەگەر ئەنقەرەی گەلێکی بلند بووە گەلو ئەڤێک دکارێ تەسیری باندۆرێ لە ئۆپەراسیۆنا تێرکیە لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریە بکات تو چاوا دەبینە؟ var baş berê her tiştî aloziyek ke di deng de heye bi rastî yani me pirs xweş negirt bes ez bawerim yani pirsa te li ser yani melmelaniyat navbera Enqere û Washingtonê de li ser Rûhlatî Feratê yani bi rastî yani ev melmelaniya hane ne ji îro de ye ji nimêj de ev melmelaniyat navbera Amerîkya û Tirkiye de heye li ser devera Rûhlatî Feratê awaya jî yani girêdayê bi ecendatê wana ve bi bercewendiyê wana ve divê devera haneyê de yani keşeyek aloziyek navbera wana heye Türk dixwazin ev tiştêkê xwestekê wanayê girêdayî ne bi rewşa wanayê ewlehî weke ew dipêşin yani pêk bên û avakirina devereke yani aram bi gor nerînên wana di Rûhlatî Feratê de seranserê sînorê Tirkiye û Sûriyeyê jî êk red dike û êk derdkevitî jî vê xwesteka hanê ewana jî Emerîkî ne ji ber Emerîkî xwe dibînin hevalbend û piştgirên qesedê di devera me de ev ya bûye wek nakokîkê navbera Emerîkiya û Tirkiye de lê hetanî anaka ew şerê han ev milmilaniyan ev kêşat navbera her du aliya de negay wê asta gê bandoreke mezin li têkiliyên wana danûstandinên wana stratejî bikin tim û tim karî bûn bikin de astakê karin bikin hevdû li ser xal nakarin li hevdû bikin têgiştineke navbera wana diçe dibe yani nemaze ji 2018 de dema dagirkirina Efrînê Taywêna 2019 dagirkirina serê Kaniyê û girê Spî û li pey wana jî tim topbarankirina bi drona Rûhlatî Feratê fe ev ya jî yani em karin bêjin têgiştineke navbera her du aliya de heye Emerîkî nebin sedemeke dirûê pêk anîna armanciyên Tirkiye de Rûjhilata Feratê de yani û Tirk bi xwe jî yani wê bandorê nekin li ser hebûna hêzên Emerîkî divê devera hanê ji ber yani Rûhlatî Feratê ev ya jî devereke bin kontrola Emerîkiya de ye û milmilanîk mezin li ser vê deverê heye navbera Emerîkiya û Eyraniya û Rûsa û rejîmê de Tirk jî derbas dê bi wek faktorekî di navbera va kesa de yani em karin bêjin milmilaniya stratejî navbera Emerîkiya ji alîkî ve û Eyraniya û Rûsa ji alîkî dive yani ana divan qonağa Dawîdê yani divan rojên Dawîdê bêhtir Emerîkî guhdanê yani tiştekî balkêşê li cem wana ew dibînin yani metirsîneke li ser ewlehiya hêzên wana vê deverê diçe be ji aliyên milîsên ser Eyranê ve ew bi berçavê xwe dibînin karûbarên Rûs pêra dibin û wek em bêjin amedkirina xelkên eşîretên dêra zorê bin ya parêzgeha Hesekê bin Emerîkî bi çavekî metirsê li vî karê hanê êdine ji ber wilo jî naxwazin ewana alîkî dijî bikin dijminê xwe vê deverê de Tirk jî bibin dijminê wana di devera Rûhlatî Feratê de دکتۆر فەرید بەس دکتۆر فەرید هەن مژار هەنە وەکی کو یەکەم جار پێکتن مەسەلا ئەمریکیان تو جاران درۆنی ترکیە نەخست بوون یەکەم جارەک و درۆنەکەی دەخن هەروەها دداخویانیە سەرۆکی ئەمریکا بایدن دە ترکیە هەلوەستین ترکیەی وەکی مەترسیەک لەسەر سیاسەتا دەرڤە یا ئەمریکا تێخواندن دوێ دەربارەی دەگەرت ڕۆنیکردنێکی بێت yani daxuyaniya serokkomarên Tirkiyeyê adavê dibêje yani em ji bîr nakin wê bimîne di hişê me de xistina drona beyrekdar al devera yani devera tilbey derê hêzên Emerîkî tê de bicî dibin yani ev tiştaya nayê ji bîr kirin û demeke weke guncaw di yani em ê
رد بکن اویاجی براستی یعنی گلک جاره هاتی دوباره کرن جبر امریکی تم يعني ندشتن يعني اوانا ايج دبنا وك يعني كان دافكت بيشيا امریکا دگه بجی در باسی دورا ما ببین تمجی اف گفه هانی دهات خوارن لامریکا بهون ری نادر ما ام در باس بن اف کسین او یک بناف دکن يعني سر قصده بناف دکن انه اوانا بسر پککی و انه پککی سر لیستا تروره يعني جا اف کسانا مترسینه کل سر سینوره ما چه دکن جبرولوجی تم افیا اف گفه هانی هاتن دوباره کنه جالیه ترکیه يعني نمازه دما تقينا اسطنبول دسبيكا في صالحانه دود تقينا قل انقره تشيبو تم يعني ترك قفا لرهلاتي فراتي دكن يعني لهزن قصدي وكردات كن دفر ريفبريا خسرد وجالي كي ديفيجي امكارن بيجن وكا غازنا جي امريكيات كن انه اوانان ايج درفته وناكن ترك كاربن درباس في دفرين ويعني ارماجو خبيك بينين يعني اوله ياخذ سراس بكن سر سيرون تركيا وسوريا اد بيجم يعني ابياجي وكا غازنا كي نوكا غفك يعني امريكا حتى انا كا وكا ما قوتش يعني تيكلين وانا ودانستاندين وانا استراتيجي بافرد نافرا وتركاد يعني اره باندورا کلوانا بویج آلیه و ململانی هانه ده لنه گیوه آستا ترک و امریکی يعني ببن دبار وقاربن يعني دجمناتيا هفدو بكن امريكي شي قالك في ورا هاند يعني امكارم بيجن جافديري فيتي كليان هانين جبر امريكي بتشافكي مترسيني لدن ترك خنيزيكي روسا بكن نمازا انا كان يعني امكارم بيجن يعني برجواندين تركا و ايرانيا دبن يك رجلاتي فراتي دي دجي هزن قصدي يعني تشاوا افكسن الي ديرا زوري رابون سرتيا وشرك بنبرا وقصدي دي تشيبون افياجي يعني بكارن ام بيجن كفبر برجواندين ريجيمي وايراني وتركا قشاد جبر ناخوازين جاد بقي استا خرابون جبر ريجيم جي ناخواز براسي ترك درباس بن وداگر کرنا که بر فرح سر سینوره وانایم د روحلات فرات د چیبه به اوج دیگه استا که لوی استا هنه دسکنن يعني زدی ولو خنابل كي فريد كوميسيون اوروباي بالا تركيا كشاند كوميسيون اوروباي بالا تركيا كشاند بيجا كو تركيا دفيت سياسة اخوة د حريمي د زلال به يان لقل بروكسل وناتو به يعني انغو يكيتي اوروبا وناتو به يانجي لقل روسيا ايران حزب الله وحماسي تي في حشياريا يكيتي اوروبا شاوا دخوين مخابت دنگ نهات دنگ هات برين كيك فريد كوميسيون اوروباي بالا تركيا دكشينه دبيجه كو لسر عردي انغو روجلاتانا بين سياستا تا نه سیاستکی زلاله تو دوی بریارا خو بده تو لگل اوروبا و ناتوی یانجی لگل روسیه ایران حزب الله و حماسي خوندنات لسر في هشياريه من دخست از براسيس خوشك دبرسيت نتجشت بس از بيجم يعني وقت شركه يخوستن انه تلكجان الي روسيا يعني وقت اندامك ناتو الالي كواليسيون انا دولتي سكنه يا دست خدريش كريه كريته برفرهتر بين بروسا وبايران يا قال سرفي اصلا يعني تركي جروجا اردوغان يعني بو يسرو كومارن تركي اول ليستكا هانه بكارتينه يعني خب حردو آليا و گريده ده يعني وكانا كان لتنارين بهتر يعني انا كا روس وترخانزي كي هفتو كنج بو شر اوكرانيا ده هندري سوريا ده هندري سوريا بخد جو وكانا كا ماغود برجواندين روسا و ايرانيا و تركا نيزيكاي لهفتو دكن يعني جبر حرسي آليا ده انا كاد خوازن روشا روحلاتي فراتي بروشا ك لواز به يعني يجبوك بهتر رجيم كاره بك من كنترول اخذ كنترول بك دفي النقطه هانه دجين هافدو يجبر ولوجي نزيكبونا كد نافرا تركا وروسا وايرانيا ده تشيد بافاجي بچاوك ناراضي بونش علي اوروبا وج علي كواليسيون ناف دولتي وج علي امريكا
ليتي نارين افياجي دبوك او خالا امريكي جي بترسن يعني امريكي جي ناخوازن تركا بغيدين نجبو في خالا هانم يعني ترك هاتن وكاتن وكان بيجن يعني كاتن سيغوشيا كتانك ده وخبافيجن بشت روسا وايرانيا وفتشتايا امريكي فينا ناخوازن وجبرولوجي ترك بخا دابل امريكيات كن يعني ام اندامكن دناتون قالوا ام هفال بندن وهني بيشتغريا ما بكن وكا اندامك يدناتو ده يا هني بيشتغريا قصدي بكن دفرد امريكي بخد خوازن وين مزينا هاني دينن يعني قصدي هفال بندي وانا السر عرضي بشر داعش كن وق ديبيجن وبشر كسم دجي بكن يعني لرؤافين فراتي تركجي فيناد بيجن يعني هون هفال بندين قصدين هون علي كاريا قصدين كن امريكي جي نمط خوازن يعني نه قصدي هفال بنديا وانا دفجي بردن ونه تكلين وانا استراتيجي بامريكي في تيك وهرن بتركا في تيك وشن تخازن وكا ميزينه كي حرد وكبابن قاباني والجور هفدو بالنفا بغيد نفا بغيد دنارين عمد يعني وامريكي نقار بن في سياسات هاني بردوام بكن بالصالة يعني وجوابي خواستن روجا كي روجان هلوستا كوانا سركه تب تركاري يا تب قصديري وترك روكج روجان في برسيج امريكيا بكن هون بمرانه یا هم بوان هزین قد لیستا ترور دانه و امریکا بخواه يعني او کرنه لیستا ترور ده ویچاقوی امریکی نچار بمینن که هلوستا خاص راس بکن یا تلالیه ترکیه یا تلالیه قصده و دناری نام ده اویا تشتکی اصلنگی که مزنج امریکا بخورچه که دماغ دفج قصده برده هزین سر عرده نامینن و هزین امریکی بخواه و سرانسری ایریشن جالین ملیسن ایرانیا و بین رژیمی و بین خود آنا کاتدید وقت تشتک هزکتی آوان کرن بنابه براوانیا گلری براوانیا شعبی يعني دوی دورامدش با ایریشن لسر هزن امریکی چه ببینده دوی دوریده وقتی گم قصده جه دو جوانا برد لسر arde و تکن وی آستانگیا اینما کارمن براوانی که بکن روس و امریکی روس و ایرانی دخوازن امریکی وکشنج وی دورامه ویچاقی و تکن وی آستانگیا هاند سپاسیات دکم دکتر فرید سعدون شروع و کار سیاسیش قامش لول گلمن